Da li želite da razbudite komšije? JBL SAB 260p je sve što vam treba. Šalu na stranu, ovaj woofer je toliko moćan da će vas komšije moliti da smanjite doživljaj. Kako bi u potpunosti zaokružili priču vašeg surround ozvučenja, JBL SAB 260p je nešto što toplo preporučujemo. Ovaj subwoofer nam dolazi iz Studio 2 serije i namenjen je onima koji vole glasan i precizan bas. Ono što na prvi pogled mogu reći je da modern dizajn ovog zvučnika sa blago zaobljenim ivicama nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a moćan i precizan bas će vas definitivno ostaviti bez teksta. Subwoofer posjeduje niskotonac od 12 inča, to je 30 cm i u kombinaciji sa ugrađenim pojačalom od 300 W čine savršenu kombinaciju koju pruža izvanredan bas. Ovaj woofer je idealno rešenje kao dodatak ozvučenju za kuću, jer pored njega svaki film ćete doživjeti kao da ste glavni lik u njemu. U kutiji se nalaze subwoofer, zaštitna mrežica, činč kabel kao i uputstva. Za sva eventualna pitanja ili informacije nas možete slobodno kontaktirati. Subwoofer možete kupiti putem našeg sajta www.avmarket.rs i ne zaboravite da nas lajkujete i zapratite. Veliki pozdrav do sledećih druženja!